Dobro večer. Kao što znate, pre neki dan je porodica Matić izbačena iz svog stana. Mislili smo da je taj slučaj jedinstven u Beogradu. Međutim, ispostavilo se da to nije. Evo sada dolazimo ispred vrata jedne porodice za koju su nam javili da isto tako žele da izbaci iz stana. Hajmo da vidimo o čemu se tu radi. Kao što vidite ovde, ima nekih raznih natpisa. Znači, ugovor zakupu stana, humanost bez zaštite, nakon zelena, ime naroda, četvrčlanski sud, u sastavu suda je Dragana Vičantić kao predsjednika veća i porotnika Nenad Vidan, presudu potvrđuje se da je tužitelj kao protiv Miroslava Dikića iz Novog Beograda posle smrti prethodnog nosioca stanskog prava i njenog štićenja kao njegov starac i odnovišnji član porodice domaćinstva stekla pravo zakupa na neodređeno vreme na stanu broj 20, to je ovaj, ali tako, ulici Studenska, broj 7 na Novom Beogradu. Hajde da vidimo šta je s ljudima. Dobro večer, gospođa Miroslava. Miroslav, vi ste. Mi smo dobili anonimnu prijavu od naših sugrađana da i vas žele da izbaci iz stana. Da, već dugo. Već dugo? O čemu se tu radi? Možete nešto nam kažete? Izvolite da vam objasnim. Hvala, ajmo. Uđite, izvolite. Dobro večer. Zdravo, ja sam Petar. Drago mi. Dobro večer. Sedite, izvolite. Evo, ajte da vidimo, mi smo dobili prijavu, dobili smo anonimnu prijavu, da vas i pored svih prava da budete u ovom stanu, neko želi da izbaci. Hoće nam kažete o čemu se tu radi. Hoće malo da potraje, sedite. Hvala. Hvala što ste došli, lepo je znati, kad čovjek u nevolji da i neko misli i da želi da pomogne. Kako da vam kažem, jedno papira da vam pokažem, da ne biste verovali meni na reč, da vam pokažem dokumenta o čemu se kod nas radi. Evo, ja ću da nam kažete o čemu se tu radi. Ali ću vam i ispričati usput. Mi živimo 34 godine u ovom stanu. Moj pokojni suprug i ja smo odradili radni vek, plaćali stambeni doprinos, ali nismo kao što su stotine hiljada ljudi u ovoj državi rešili stambeno pitanje, čekali su samo od društva, stanarsko pravo. Mi smo usput radili i još nešto, pa gde pre steknemo pravo, mi smo čuvali preko Centra socijalni rad lice koje je bilo nesposobno da radi, da samo zarađuje, nije mogo da živi sam jer je on bio malo dete u telu odraslog čoveka, bio je malo zaostao. Tako da smo mi punih skoro 20 godina brinuli o njemu kao malom detetu, izdržavali ga jer on nije imao primanja, nije imao od čega da živi. Mi smo dobili i ugovor u kome smo upisani kao članovi njegove porodice, što de facto jesmo bili jer nije imao drugu porodicu. Sa tim ugovorom posle njegove smrti mi smo pokušali kod gradske skupštine koja je vlasnik stana da ostvarimo to svoje pravo, znači sukcesivno posle smrti nosioca stanarskog prava. Grad nama to nije dozvolio, mi smo otužili grad tražeći svoje pravo, mi smo i dobili spor i prvostepeni i drugostepeni okružni tada sud je potvrdio presudu, presuda je postala pravosnažna, sa pravosnažnom presudom mi dobijamo ugovor o trajnom zakupu iz koga proizilazi naše pravo na otkup. Mi ponovo odlazimo u gradsku skupštinu, podnosimo zahtev za otkup na osnovu legalno zaključenog ugovora pravosnažnom presudom. Oni do duše i prihvataju ovog puta zahtev za otkup, obračunavaju nam i otkupnu cenu, a onda šokantno šalju nam dopis da ne mogu da nam daju otkup na stanu na kome smo zakupac po ugovoru, jer je grad uložio reviziju, što je apsurdno. Ako jesmo zakupac, kao što priznaju već i kao što kažu, oni su morali da nam omoguće otkup stana. Morali su da izvrše pravosnažnu presudu, jer neizvršenje pravosnažne presude je kažnjivo po članu 397 Zakona o parničnom postupku. Evo vidite taj dopis kojim oni kažu: ne damo saglasnost za otkup na kome ste ugovorni nosilac, jer je podneta revizija, što je jedan težak i drugi prekršaj zakona. A sad da vam pokažem, znači još sve što sam pričala. Kad je počelo sve ovo da se dešava? Pa mi smo 2002. još podnijeli tužbu, dobili smo 2005. i pravosnažnu presudu i ovaj ugovor
i tad smo i krenuli podneli smo zahtev da otkupimo, međutim, kao što sam već rekla, oni su to onako grubo kršeći zakon zaustavili otkup stana i onda su, pošto su reviziju na kraju dočekali posle godinu dana, Vrhovni sud, tadašnji, bivši, je preinačio sva dosadašnja naša rešenja, presude, ugovore, što je znači 30 godina smo mi tu i više, dobijali smo sve pozitivne rešenja, bire, ugovore. Nismo živjeli tu bespravno, nismo mi tu provalili stan. Znači, Vrhovni sud je preinačio sve to što smo do sada imali. Jednostavno, grubo kršeći zakon opet. Mi i po starom zakonu smo stekli pravo, kasnije se zakon promenio, ja ne znam da ste vi pravnici. Nisam ni ja, ali sam evo sticajem okolnosti, braneći sama sebe, uz pomoć divnih advokata, Anđelkovića, koji nas zastupaju godinama besplatno. Godinama nas besplatno zastupaju advokatska kancelarija Anđelković u Beogradu. To je gruba sila, znači, preinačio je sve to i rekao je napolje. A ko? Vrhovni sud. A ko je u tom Vrhovnom sudu? Tadašnji predsjednik veća, sudija, gospodin Dragiša Stjepčević. Jeste. On je, znači, brutalno kršeći zakone, sudsku praksu također Vrhovnog suda, koja u istom slučaju, u istom predmetu također ide nama u prilog. Sve je on to prenebregao i prekršio pravna načela koja se koriste u zakonu i pravu. Postoji pravno načelo, tako znamo da jure de facto, čak i da nemamo nijedan pravni osnov. Ali mi smo tu, znači, bukvalno, praktično, faktički živjeli. I onda, ako nije nešto pravno regulisano, definisano, uzima se u obzir stvarno stanje, faktičko stanje. A su oni već dolazili da vas izbacuju? Da, oni su posle te presude Vrhovnog suda, koja je jedina negativna bila protiv nas, oni su na osnovu toga onda doneli rešenje o iseljavanju. I od tada, evo već 4-5 godina, 11. put su nam sad zakazali iseljavanje, znači iz stana u kome živimo tolike decenije. Za kada su vam zakazali? Zakazali su za ponedeljak, 19. novembar u 12 sati. To je ulica, kao što ste vidjeli, Studentska 7. Znači, 11 puta. Samo da kažem i to da je moj pokojni muž bio teško bolestan, imao je tumor na mozgu. Čini mi se, moja pretpostavka, da su od tada još više stiskali i češće to iseljavanje, znajući da je kući teško bolestan čovek. U početku su mediji masovno prenosili ovu priču. Primite moje saučešće. Hvala vam. Kad vam je suprug preminuo? Mjesec dana. Pre mjesec dana. 7 dana posle njegove smrti grad je zakazao iseljavanje 11. put. Recite mi, vi imate drugi stan? Ne, pa da imamo nešto drugo ne bi se ovoliko mrcvarili pred sudovima, pogotovo što je moj muž bio bolestan. Da imamo gde, mi bi se sklonili i živjeli mirno i lečili se, čuvali zdravlje. Ovo malo što je ostalo, eto, muž nažalost nije izdržao. Oni su, kad su dolazili, pa kao licemerno, da pozovu hitnu pomoć, da hitna pomoć proceni da li moj muž može podneti izbacivanje na ulicu. Šta to znači? Da li će izdržati do ulice, od stana do ulice, a na ulici može da umre, jel? Mislim, to je, ja mislim da je... Ko je to predložio? Pa to su izvršitelji, odnosno njima su sudije rekle da pozovu hitnu pomoć kao dušebrižnici, da ne bi čoveku pozlilo od izbacivanja na ulicu. Oni su im rekli pre ili tokom tog... Kad su dolazili dole na ulaz da uđu, da nas isele, onda su kao, u stvari to je bilo samo zamka da kao pozovu hitnu pomoć, da uđu samo u stan, a onda bi nas sigurno izbacili. Da, ne znam da li ste čuli iz porodicu Matić i su suprugu po gospođa Radu su izbacili na isti skoro identičan način, pozvali su je da izađe, da se dogovori, kao i onda su je provalili u stan i ušli. Izbacili su porodicu celu na ulicu. Mi smo tim povodom krenuli da štitimo tog vatrogasca koji je nažalost izbačen iz stana i ispostavilo se da ima takvih još slučajeva. Vaš slučaj slučajno smo naletili na njega. Nekoj od ljudi postovao na internetu, to na stranicama 99 Srbije i to smo videli. Recite mi, molim vas, znači, vi imate sve te dokumente ovde sa sobom, je li tako? Prvi ugovor pravosnažnom presudom, pravosnažna presuda
evo Dikić Miroslava, staralac i moja porodica, muž i suprug. Pa oni to nisu priznali. Zamislite, validan dokument oni ne priznaju. Pa sam ja tužila, pa sam dobila pravosnažnu presudu ponovo. Evo, pravosnažna presuda koju je i okružni sud potvrdio. 2005. godine. Jeste, jeste. Pa sam podnela zahtev za otkup, evo i obračunali otkupnu cenu, a onda su, kao što sam rekla, šokantno i brutalno zaustavili postupak otkupa i postupak izvršenja pravosnažne presude, što je apsolutno nezakonito. Eto, mi smo danas pred 11. iseljavanjem iz stana. Trebalo je preživjeti 10 puta, znači moj muž evo nije izdržao jer je bio bolesan, a nisam ni ja nešto, vidite me, ja sam evo blizu 70 godina, 10 puta izlazim na ulicu i pitam se gde ću spavati večeras ako nas izbace. U ovim godinama, posle decenija rada, posle decenija humanog dela koje smo prema tom čoveku učinili, izdržavajući ga i hranići ga, kad niko nije teo, 34 godine smo ovde već u stanu. Da sad završimo na ulici, pa ne mogu da kažem ni kao psi, jer se ni psi više ne smeju izbaciti na ulici i za njih prave nekakav njih. Da, baš mi je žao za vašu priču, eto mi ćemo pokušati da alarmiramo javnost, da dođemo ovde svi u ponedeljak, znači ponedeljak 19. u podne. Studentska 7, je li tako? Da, to je odmah ovde kod fontane, je li tako? Da, vidio sam tamo i za ovog McDonald'sa, to je ta, malo blizu je McDonald'sa tu. Ništa, hvala vam, eto mi smo došli da vidimo, učinit ćemo sve što možemo, ali prvo i pre svega naš cilj svega ovoga je da pokrenemo građane, da ustanu u odbranu, znači nas običnih ljudi, smrtnika i da pokrenemo solidarnost. Mi ćemo pokušati sve i alarmirat ćemo javnost i nadamo se da će što više građana dođe u ponedeljak ovde da vam pomogne. Ništa, hvala vam najlepše još jedno. Ne brinite. Hvala vam puno.